Shubor nakaslem jong unongsan hima. Uba Bobby El Nongbet District Sports Officer ke Riboy District haba keren cikilat patai kubor mentaka sengi ke kat retrik unaitung arajar pusang. Ulapan pau gijing suku kemen ke bakrau halor gajing la jong ki lightly ki school naga district Punjab ha Lumpung State level subertul kop arajar pusang. Pad yo ya kalat ban mi khamat ya kajilla sheke international subertul kop arajar pusang ke ban Salong Shen hanong ba New Delhi bat Bangalore. Kuman syukdo kita kilai teli school ki balayo ban mi khamat ya jilla syaka te Limpung ki kentup ya Minken Higher Secondary School Boy Rembong ha Kerdan under 17 jong ki Shenrang ke Christian Higher Secondary School Nongpo ha Kerdan under 17 jong ki Kentai but ke Nongjri Presbyterian Secondary School Nongjri ha Kerdan under 15 jong ki Shenrang Uba Nongbet ulaya thoru bagani gede ka scene ka beningkong pa barok lai trik school na Riboy District kilayo ya gani kalat hadin jong ke East Khasi Hills District. Uba Nongbet ulaya thoru bagajing penkre bat kajing penbit penbiang ya kalat kawan jong ke tiki kinhon kadang yat syakmat kamta makaliang jong ki Kentai under 17 kaban sedang no nado ka santrik unailor arajar arpusang. Uliyat hu ba kata ke jingile ka jong ki Shenrang haga under 15 kan sedang nadu ka arpu pratrik unailar arajar arpusau kat bah ke Kerdan under 17 jong ki Shenrang pat kan sedang nadu ke khat waitrik jong unailor arajar arpusau kumba ke Riboy District Kamdan setianya ke mana nyelek ka ke bapaka kumba don ke nongba Shlong hendrei ke jingla apat jong kini kilai tri ki school ke district Punjab ha ke state level wadah pedeng ke jing bambiang jong ki badan nyelek kairu ka penlong pat ya ke sorkar bakan shimkhia kamkloi ya ke bentar ke baong bakapor kala dei ba ke Riboy District kan yo no ya ke jong ke badan ki bapaka bat kani ka kintio shibon ya ka sap ke phong jong ki samla ya kai jong ke district Sports Office mendak ke jing kemen ban tip cakri ba lightly ka hon ni dekai ke sulutu kap ban mikwat ka district jumi ni ba ban boy sha thong ta ban qualify go lightly kan hon ta ka Minken Higher Secondary School in Barimbong antara Nongjri Higher Secondary School Nongjri Kunjur Christian Higher Secondary School na po kalong ka buram ke bakhraw ke district jumi ngi laban poisho chari thong galo ang to record ngi laban qualify to state level lightly haju po ke ngaju kemau minshwa por stem badak ke tanah po ka district of East Khasi Hills hi baju qualify lightly haju po ke minta sin ka Riboy district jumi la shimti ataka chance menta ban mikwat ka jilapat bo lightly hol sipo national level dengan New Delhi berkunjung ke Bangalore ke shwai gani jumjob ni kemau shai ba district level juni bagi pelong haka madam Nongjri Modern umran yang pernah berkunjung apa modern Maulen Mokhan ila setelah sebelum di orang lain tadi di beran kita Iraq kena sulit kena kai ban ini kita mau kasab tu kilo kai kan kita isu level jadi berkunjung dak berjumpa Iraq yang school bakila corporate ni poli pendak ini matches nomor aku por lah bun mau slot ke wilayah just badan begini kai umran punjur maulen punjur aku menjadi way waktu di slot ya men tip ceki ba kalau ba school provide league di bawah qualifier league state level wilayah Trish Tom hi berkilaya tray dekat bami ber office but menghukre ka kedhu but pasutnat ba ki kroy ban ya masuk ke income kunjuru ban hukre ni bikin kedhuan ni la hapan practice teng Shillong berkiam sute hukre
berkini di school kila cooperate berkila hujur kata di kita di gue ga advantage New York pemini ga kai pa state level dia sih habis ni padon itu badan apa shalom di ga sistem hai kena sini ban ki no ban adjust kan ban sutu ka ai ko mi kai silo Andre ga ik busnat lomba ba hey ga jaka New York ba khamha hi ni pudan kam kita ni practice ni ite badan ni khambiang ni kamau ni na practice aki hamadan sa bhalimbong site bang hari wat lat tim nu yot man ha man yot mkre kedon kumjuru sini sopo nong jiru bagi yot nu khanduru tamba bobek pat kamadan kalau irap sibo ni bang mkre kenya minta nika state level hundred da nga perkhidmatan bagi kani kapat long mentois sikat day ni perkhat bani hap le isa silang ban kre ni tini laya kre pat apo sai ni hu bani ni dak da chung sumu yo deputy director jana sai ba ula ai ni jaka bani train berkunjung ni la shuya dia bersama yo ki jaka sa stage po ni hu hi bat ni taskul rekla irap lang bang ina ya kabit kemudian bersio ka jindut jiksat kunjuru marsenyo training pat hati hapo badan ko bahapat kala si gede yang mungkin laban software ko ya har ko ya ka jung competition but na slot ba kena jung ru ke tristom berki kilong kita ki kena ki bala kuasa pun pois ka thang bat ni iba hadu ki la kai ne ka state level te ga musim te ga ba itna platsha bakin ihmadan ne te le se ga dikata hi ka la pan ai ta jung chop ta sin bat kata ka madan chipi kre jungi ni la yo sho na kai state level ka de jingi ra kha te kadi ga we ni kiban palat bat le se nan ni chwat te na trai kadanya ka por kadehi ka por bakal district jungi kan hap yo ihmadan ko ha thì lệ sư cái này cái job này akan ka state level kan one long kham kloi noi ki ran go phai ko ka district ni cái badang sa ban ta pat man ya chikmat ko ni jim khre nam ta ka national level man ta ki ju khar pat ka international level man ba ki kinhuni ki bun bo na baru no na Sri Lanka na Indonesia na Bangladesh na Bhutan na Nepal thì let's say ada adik kapur ni kapur krenon mabla ka under 17 girls kan stang kam klo kani ubna mon santrik bulan August bat kunjuru ya ka sub junior under 15 boys pat katugan nang pat arupra August jeni te kajipun kre ba yo por bham ta par kaniga under 17 ke ban rong adu karwe tadi po September under 17 boys di ngatrai ke pol kala kami bang kreno ati ngatrai na director of sport in affairs na head office ni lu kitip yang ni bangin habi kendo no rodot berkunjung kre ki penhun mat dengan kita ki senang kam na ki tickets na ki ni kita ban kam ban pipit minyak pa shopping na chipo Delhi do kunjung chao po Bangalore